hari ikintu kijimye mu mpanuka z'indege, ibintu bitajya bisobanuka n'ubumenyi bw'ikirere cyangwa ikoranabuhanga. Bamwe mu bapiloti bagenda bavuga ko babona ibintu bidasanzwe mu kirere mbere y'uko indege ikora impanuka, abandi bakavuga igicucu kinyura munsi y'indege mbere gato y'uko byose bihinduka umwijima. Amasegonda make gusa, mu mwanya muto nko guhumbya, ibintu byose bigahinduka umuyonga. Nta sosiyete n'imwe ibona ibimenyetso, nkaho hari imbaraga zidasanzwe ziyifata. Hari ibivugwa ko mu kirere hari zone zitaboneka ku ikarita, ahantu imbaraga z'isi n'ibanga ry'umwijima bihurira, bigatuma ibikoresho byose bipfa icyarimwe. Ibi nibyo bituma abahanga bavuga ko impanuka z'indege zimwe zitaba impanuka, ahubwo ziba ari urujijo rw'ibintu bitigeze bisobanuka, imbaraga, ibikoko bitaboneka, cyangwa ubundi bwiru bwahora buhishwe hejuru y'amabara y'ikirere. Iyi niyo nzira y'amayobera ajya ahererekanwa mu kirere igihe indege ibura mu buryo butavugwaho rumwe cyangwa igakora impanuka mu buryo budasobanutse. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe indege zakoze impanuka zidasanzwe. Zimwe zakoze impanuka zitwa ko ari mbi kurusha izindi zose mu mateka y'isi, indege zishe abantu benshi mu mateka kurusha izindi. Izindi zo tugiye kurebera hamwe. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezeho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Njye ndi Mugirabanga ati mbahaye ikaze. Ibintu bibiri bitunezeza iyo turi gukoresha ubwikorezi bwo mu kirere kuva mu mwaka wa 1903 kubw'abavandimwe babiri ari bo Wright Brothers. Bidasubirwaho indege zongereye koroshya ibintu mu buzima bwacu bwa buri munsi no kuzenguruka uyu mubumbe dutuye mu buryo bworoshye. Ariko rimwe na rimwe ibi binyoni binini bitakaza uburinganire bikaza guhanuka bikisenura hasi ku butaka ku buryo nta n'umwe uhonoka insanganya. Mu gihe impanuka zose ziba ari mbi, zimwe ziba mbi kurushaho. Muri iyi video turavuga nka 14 mu ndege zakoze impanuka mbi cyane mu mateka y'isi kurusha izindi, harimo n'iyabereye ku mugabane wirabura hano hirya gato y'u Rwanda. Ku mwanya wa 14 hari Japan Airlines Flight 123, imwe mu mpanuka z'indege zabaye mbi cyane mu mateka y'isi. Yabaye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1985, ubwo indege y'Ubuyapani yahagurukaga ku kibuga mpuzamahanga cya Hana Airport mu mujyi wa Tokyo hafi na Osaka. Indege ihaguruka mu minota mike ya mbere, buri kintu cyose cyari kimeze neza uhereye ku munota wa mbere kugeza akaduruvayo kadutse ku munota wa 4 no 6, aho imbaraga z'igice cy'inyuma ku ndege zishinzwe kuyifasha gukomeza imbere zabaye nk'izicika. Ubundi imbaraga z'inyuma nizo zishobora kurinda guturika gutunguranye kw'indege. Iri kosa ryateje ihungabana ryihuse mu mababa yayo, bituma umurizo wayo utangira kubura uburinganire kandi ihita ihagarika systeme yayo y'amavuta yerekeza muri za moteri. Ibi ni ibintu bifasha abapilote kugenzura ibikorwa byose by'indege. Mu yandi magambo, utwaye indege adafite iyi kontrole y'amavuta mbere yo guhaguruka ashaka yabasubitse urugendo hakarebwa iki kibazo. Ibi byose bimaze kuba abapilote bari batwaye indege bashatse kureba uburyo iki kibazo cyakemuka, ariko indege yari yamaze guta umurongo mu minota 32 yari iteye ubwoba. Ubwo bageragezaga guhangana bikomeye no kubura uburinganire bw'indege, bahise batangira kubura icyerekezo. Noneho indege nayo ihita yicurika ku musozi wa Ogura, aho abagenzi bagera kuri 503 n'abandi 15 bagize itsinda rishinzwe byo mu ndege bose bahaburiye ubuzima. Gusa bane muri aba barokotse impanuka mu buryo budasanzwe kandi butunguranye. Iperereza ryakozwe nyuma y'iyi mpanuka idasanzwe basanze iyi ndege yari ifite ikibazo tekinike mu buryo ibyuma byabo byari biteranyijwemo. Ntibyarangiriye aha kuko kompanyi yari ishinzwe izi ndege yahawe imyaka 7 yo kwiga neza imiterere y'izi ndege kugira ngo ikibazo nk'iki kitazongera kubaho ukundi. Ku mwanya wa 13 hari Tena Airport Disaster. Ibi ni ibyago byaguriye indege ebyiri zari zihagurukiye ku kibuga kimwe zose zihetse abagenzi. Mu mpanuka ikomeye zaragonganye, habayeho kwibeshya igihe buri ndege yagombaga guhagurukiraho, kandi ikibuga cyari gifite inzira imwe y'indege, iyo bita runway. Izi ndege imwe yari iya sosiyete ya KLM muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iya Pan American Airways. Zose zari ziri kwitegura gutangira ingendo zazo. Pan American yerekezaga Gran Canaria muri Espagne, naho iya KLM yerekeza Amsterdam mu Buholande itwaye abagenzi 34 na staff y'abantu 14 ishinzwe iby'indege byose. Pan American yagombaga guca Los Angeles na New York igakomereza Gran Canaria itwaye abantu 380 na staff y'abantu 16. Kubw'amahirwe make ku ya 27 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka wa 1977, uruhererekane rw'imicungire idahwitse byatumye izi ndege ebyiri zombi zisanga mu muhanda umwe wo guhagurukiramo, kandi abari baziyoboye ntibabashije kubona ko bari mu nzira zimwe. Ku rundi ruhande nuko nta ndege yari yemerewe kuba ku kibuga cy'indege kinini cyari hafi aho. hamwe n'izindi ndege nyinshi zavanywe ku kibuga cy'indege cya Canaria Las Palmas ahari hamaze kubera iterabwoba ry'ibyihebe byaturikije ibisasu bigakomeretsa abantu 8.
Imitwe yigenga y'ibirwa bya Canary yavuga ko ikindi gitero gishobora kuba isegonda ku rindi. Ku bw'ibyo indege zose zerekejwe ku kibuga gito cya Los Rodeo cyari gifite inzira imwe indege zihagurukiramo. Iyi nzira yari iteganye n'imodoka zinyuramo, byanatumaga hadashobora kunyuramo indege mu buryo bworoshye. Abari bakoze uwo munsi bari bafite akazi kenshi kajyanye no kuyobora imodoka zo ku kibuga cy'indege kurusha ibijyanye n'indege. Nta kindi bari gukora uretse kuyobya imwe bakayisaba guhagarara mu muhanda wo ku ruhande ucamo imodoka. Pan American niyo yabwiwe bwa mbere guca mu muhanda w'imodoka. Abagenzi bari bakiri muri iyi ndege. Gusa nanone iyi ndege yabujijwe kwinjira muri uyu muhanda n'abari bashinzwe ya KLM 747 kugira ngo ibanze yitegure guca muri uwo muhanda. Ibi byatumye ushinzwe tekinike mu ndege n'umuofisi wa mbere bava mu ndege kugira ngo bapime ibyemejwe, ariko bemeza ko badashobora kunyura mu muhanda ucamo imodoka, bityo bagombaga gutegereza. Ibi byongeye gutinzwa n'indege ya KLM yari yagiye kongerwamo amavuta. Icyemezo cyaje kugira iherezo ribi kuri izi ndege zombi, ariko kapiteni wa Pan American yakomeje gutsimbarara ku cyemezo cyo kubanza kugenda mbere. Ku isaha y'isa 10:56 z'umugoroba nibwo indege ya KLM yahawe amabwiriza yo guhaguruka, ariko iciye nayo mu nzira y'imodoka. Noneho bahita baha amabwiriza n'indege ya Pan American gutangira kugenda ku isaha y'isa 11:02 z'umugoroba, bivuze ko harimo ikinyuranyo cy'iminota 6 gusa. Aha tayari bahise bakora riri, bibagiye ko na Pan American yagombaga guca mu nzira y'imodoka. Icyaguye abapilote nabo kwikura muri iri kosa nuko ikirere cyarimo ibihu ku buryo batabashaga kubona neza ibiri imbere yabo. Indege ya KLM yahawe amabwiriza yo gutangira urugendo mu gihe bari bazi ko Pan American iri bubanze gukoresha inzira y'imodoka mbere yo guhaguruka. Pan American yakomeje kugenda isatira umuhanda wa gatatu imodoka zo ku kibuga cy'indege zicamo. Ikibazo cyatangiye ubwo ya KLM yahabwaga amabwiriza yo gufata ikirere nayo. Kubera ibihu byinshi byari biri mu nzira, kapiteni wa KLM yarekuye feri z'indege yongera umuriro kugira ngo indege itangire izamuke, aho yikangaga ko yanagonga umunara wari uri hafi yaho indege zizamukira. Ibi amaze kubikora bitegura gufata ikirere nibwo babonye indege ya Pan American nayo ibaturutse imbere hafi neza n'umuhanda wa kane w'imodoka. Ariko ntibyari gukunda gukatiramo n'ubundi indege zari zasatiranye. Gusa bari batwaye indege ya Pan American bagerageje gukatira ibumoso bwabo ngo banyure mu byatsi bikikije umuhanda wo ku kibuga cy'indege, ariko ibi babibonye bakererewe ntacyo gukora gihari. Indege zarasekuranye mu rusaku ruteye ubwoba nk'urw'igisasu, imwe ihita icikamo kabiri hagana ku gice cy'inyuma. Moteri zazo zihita zitangira gufatwa n'inkongi y'umuriro kubera na benzine nyinshi indege ya KLM yari yujujwemo. Byatije umurindi umuriro wo hanze gucanira izi ndege. Abagenzi bagera kuri 583 bahise bahasiga ubuzima. Harokose abantu 61 mu ndege ya Pan American, harimo n'umukozi umwe wo mu ndege, mu gihe hatari kuba hitumanaho rifutamye. Iyi mpanuka ntiba yarabaye. Ku mwanya wa 12 indege ebyiri zagonganiye mu kirere, ibintu bidakunze kubaho. Gusa ibi byahise byongera amakenga mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere kugira ngo hirindwe impanuka isa nk'iyi yakongera kubaho. Mu kwa 12 mu mwaka wa 1996 impanuka yabereye mu mujyi muto wa Charidad mu birometero 100 uvuye New Delhi mu Buhindi. Indege imwe yari ya kompanyi ya Kazakhstan naho indi ikaba iya kompanyi ya Arabia Saudite. Iri gongana ryabaye hagana mu masaha 12:40 z'umugoroba ubwo indege ya Kazakhstan yari iri kuza isatira Arabia Saudite mu ruhande rutandukanye naho iya Arabia Saudite yari iri. Abashinzwe kuyobora indege ya Kazakhstan bahawe amabwiriza nibura kuguma mu birometero 70 uvuye aho Arabia Saudite yari iri. Nyuma y'akanya gato abapiloti ba Kazakhstan Airways bahise batangaza ko bari nibura mu birometero 75 uvuye ku kibuga cy'indege. Abashinzwe kuyobora indege bo hasi bongeye kubwira Roger wari utwaye indege noneho gusubira inyuma ho gato ibirometero 150, abandi aho kumva 150 bumva ibirometero 15 kwera ururimi batumvaga neza rw'icyongereza. Kandi Arabia Saudite nayo yari iri mu birometero nka 14 uvuye ku kibuga cy'indege. Abari hasi bakoresheje amaradiyo yabo bati mu birometero 20 Roger 1907 arabarandinga ku kibuga, ariko abo bamenyeshaga batinze gusubiza, maze izi ndege zisanga zigiye kumanukira rimwe zihita zisekurana zisenura hasi mu byose byinshi by'urukara bihita bipfukirana ikirere cyose cyo ku kibuga cy'indege. Iyi mpanuka yahitanye abagera kuri 349 nyuma y'uko hejuru ya toni zirenga 500 ziturutse mu kirere zisenuye ku butaka. Iyi mpanuka kandi urebye niyo yagize impinduka zikomeye mu ruganda rw'ubwikorezi bw'indege kuko yatewe no kutumvikana ku rurimi rumwe. Kubera iyi mpanuka ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'ubwikorezi bwo mu kirere cyahise cyongera impamyabumenyi yo kuvuga ururimi rw'icyongereza neza ku bantu batwara indege n'abashinzwe gutanga amabwiriza yazo igihe bari ku butaka. Bivuze ko kuri ubu utatwara indege yambukiranya ibihugu n'imigabane utazi ururimi rw'icyongereza mu rwego rwo kwirinda amakosa ashobora gukorwa n'abantu mu itumanaho. Bahita banongera ikoranabuhanga rya TCS cyangwa se Total Control Solution mu ndege zose rishinzwe kurwanya ihura ry'indege ziri mu kirere kugeza ubwo zanagongana. Aka kuma gashobora kuburira umupilote niba hari n'indege yinjiye mu kirere warimo. Ku mwanya wa 11 hari Turkish Airlines 981. Rimwe na rimwe kumenya neza ko buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo aho kigomba kuba kiri bishobora gutabara ubuzima bwa benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Akabazo gato cyane kateye guhanuka kw'iyi ndege ya kompanyi yo muri Turukiya ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1974. Iyi ndege yagombaga kuva mu mujyi wa Istanbul muri Turukiya yerekeza i Londres mu Bwongereza iciye i Paris mu Bufaransa. Urugendo rwayo rwa mbere kuva Istanbul yerekeza i Paris Orleans rwagenze neza nta nkomyi mu rugendo rungana n'amasaha 4. Urugendo rwo kuva mu Bufaransa yarutangiye hagana ku isaha y'isa 6:32 z'ijoro, ariko ibintu byahindutse bibi cyane mu minota mike imaze gutangira urugendo rwayo ubwo urugi rwayo rwafungutse kubera ko bari barafunze nabi. Ibi byatangiye guteza imbaraga nyinshi z'umuyaga hagati y'igice cy'abapilote n'igice cy'inyuma ku ndege. Iki gice kiriho urugi cyahise gisadukira ku gice cyari cyicayeho abantu 6. Uko gufunguka kuri urugi byatumye abapilote babura ubugenzuzi ku bice bimwe by'indege, birimo nko kugenzura neza imikorere ya za moteri. Ibyuma bishinzwe kuyobora indege na system ya mudasobwa yayo itangira kubura sinyari. Uko kubura control kuri iyi ndege byateje urusaku rwinshi mu bagenzi, binatuma indege isa nk'iyongereye umuvuduko kurusho uwo yari iriho mbere. Iyi ndege yamanutse bucumu mu ishyamba rya Ironville nyuma gato y'umunota umwe n'amasegonda 17 urugi rw'iyi ndege rushwanyaguritse. Iyi ndege yamanukiye ku muvuduko w'ibirometero 783 mu isaha, byanatumye icikagurikamo ibihumbi byinshi by'uduce twayo mu masegonda make cyane. Abayigwemo bose ni 346 ubariyemo n'abashinzwe ibikorwa byose byo mu ndege bagera kuri 11, ubwo abagenzi basanzwe bari 335. Ibi byose byatewe n'akabazo gato ka tekinike ndetse n'aba engineers bo ku butaka baba bashinzwe kureba neza mbere yo guhaguruka ko urugi rufunze neza. Uru rugi ntabwo rwari ruri mu mwanya warwo nk'uko bikwiriye, ndetse n'imibare yarwo y'ibanga irufunga ntabwo yari iri mu myanya yayo. Bimwe mu bintu bigomba kwitabwaho igihe indege igiye gukora icyo bita take off cyangwa se guhaguruka ku butaka ifatiye ikirere. Ku mwanya wa 10 turasanga indege ya Air France 447 yagombaga guhaguruka ku kibuga cya Garo International Airport i Rio de Janeiro muri Brazil yerekeza ku kibuga cya Charles de Gaulle Airport Paris mu Bufaransa. Aha nta muntu n'umwe wari uzi ko ari herezo rya nyuma ku bantu 216 n'abandi bashinzwe byo mu ndege bagera kuri 12 bari bahagurutse Rio de Janeiro. Guhaguruka kw'iyi ndege nta mpamvu yavuzwe yatumye indege igurukira ku turumburuke bw'ibirometero 10 ku nkombe z'uruzi rwo muri Brazil. Abashinzwe gutwara indege bahamagaye abo ku butaka ubwo bari bageze hejuru y'inyanja ya Atlantique. Kubw'amahirwe make agace bari bagezemo ntabwo radio mu ndege yakoraga. Abo ku butaka ntibari bakibasha gukontrola neza aho indege iherereye. Ubwo iyi ndege yari hejuru y'inyanja Atlantique byasaga naho ikirere cyari cyuzuye ibihu hatagaragara neza. Mu masaha y'isa 8 z'ijoro ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2009 nibwo umupilote yavuye mu kumba k'indege ajya hande gufata akaruhuko. Abapilote babiri bakomeje urugendo rwabo, ariko nyuma y'iminota 8 batangiye kumva akantu kameze nk'ubushyuhe kandi bumva n'impumuro zinyuranye, aho bahise bakeka ko ari amazi n'urubura bishobora kuba byari biri kwinjira muri moteri z'indege. Ibice bito by'urubura byatangiye kwangiza ibice byegereye akumba abapilote baba bicayemo. Iyi ndege yamanutse bucumu hejuru y'inyanja Atlantique kubera kubura uburinganire ihitana abantu bose 228. Ntabwo icyateye impanuka kigeze kimenyekana neza kugeza n'uyu munsi wa none. Indege yo mu bwoko bwa Pan American Flight Boeing 103 ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1998 ubwo yari hagurutse Londres yerekeza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagurukiye ku butumburuke bwayo busanzwe yakoreshaga na mbere, ariko yaje guturika igeze hejuru y'imisozi ya Dumfries na Galway mu majyepfo akiri uburengerazuba bw'igihugu cya Ecosse. Abantu 270 baturutse mu bihugu 21 bitandukanye bahaburiye ubuzima. Ku bushakashatsi bwakozwe basanze nta n'impuruza yakozwe, yewe n'agasanduku k'umukara nta makuru adasanzwe kagaragaje. Nta tumanaho na rimwe ryigeze rigaragara ko ryaba byarakozwe mbere y'uko iyi ndege hanuka ikisenura ku butaka. Ku mwanya wa 8 turahasanga Korean Airline Flight 007 yabaye igitambo cy'izindi ndege zarashwe mu gihe cy'intambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Indege 15 za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashwe n'Abasoviyeti hagati y'umwaka wa 1950 n'1970. Nyuma y'aho indege 3 nazo za Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zarashwe n'Abanyamerika mu ntambara y'ubutita. Aha Abasoviyeti banze gusubiza ahubwo babika inzika. Gusa ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1983 indege y'abagenzi ya Korea ubwo yavaga New York yerekeza Seoul muri Korea yaje kuburirwa irengero mu buryo butunguranye ubwo yari igeze hejuru y'inyanja y'Ubuyapani. Abantu 69 bari muri iyi ndege batangiye gushakishwa n'ikigo gishinzwe ubutabazi cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baje gusanga iyi ndege yarahanutse irashwe na misile y'Abarusiya. Byaketswe ko iyi ndege yari inyuze gato mu kirere cy'Uburusiya, ariko yatoraguwe mu majyepfo y'ibirwa bya Island bishyira amajyaruguru ya Osaka mu Buyapani. Aya mahano yaramaze kuba yanenzwe n'isi yose, ariko cyane Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan wavuze ko ari uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibi byatumye umwuka w'intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti uba hafi cyane kurusha ibindi bihe byose nyuma y'ikibazo cya za misile zari zarashyizwe muri Cuba. Ku mwanya wa 7 turasanga indege ya Air India 182
nyuma y'igitero cyagabwe ku ndege y'Abahinde yarashwe n'ibyihebe. Iyi nayo yari yamaze gushyirwa muri target n'ibyihebe ku ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1985. Iyi ndege yagombaga guhaguruka Canada yerekeza India inyuze i Londres, ariko yaje guturikira mu kirere ihitana abantu bagera kuri 329. Iri turika ngo ryatewe na bombe yari iri muri iyi ndege yari yashyizwemo mu buryo bw'ibanga rihambaye n'ibyihebe, ku buryo n'abagenzuzi bo mu ndege batigeze barabukwa uko byagenze. Iyi ndege yari irimo Abanyakanada 268 ariko baturuka mu Buhinde, ndetse hari harimo n'Abahinde 24. Mu gihe indege yaturikaga, ubwo ku rundi ruhande Narita mu Buyapani naho indi ndege yahise turitswa n'ibyihebe ihitana Abayapani 2, ndetse n'indi yavaga Bangkok muri Thailand yerekeza mu Buhinde nayo yaturikijwe n'ibyihebe 6. Mu gihe kimwe n'icyo izi ndege zaturikijweho, nk'uko iperereza ryakozwe nyuma ryabigaragaje. Ibi kandi ngo byakozwe n'ibyihebe 6 mu rwego rwo guhorera abasirikare baguye mu rusengero rwa Zahabu Punjab mu mwaka wa 1984. Ku mwanya wa gatandatu hari indege ya Delta Flight 191 nyuma yo gusoza urugendo rwayo rwa mbere iva mu mujyi wa New York muri Amerika yerekeza muri Denver. Delta 191 yafashe urundi rugendo iva Stapleton saa 8:47 yerekeza muri Portland. Icyo gihe yakoresheje amasaha agera kuri 2:26. Icyo gihe bivugwa ko indege ya Delta Flight 191 yari yikoreye litiro zisaga 46,700 z'amavuta. Dushingiye ku buryo urugendo rw'iyo ndege rwari rupanzwe, hari hemejwe gusa ko yagombaga gutwara litiro z'amavuta zitarenga 31,000 iva mu mujyi wa Denver yerekeza muri Portland. Icyo gihe umupilote w'indege ubwo yari arimo yegera hafi ya Portland ari kwitegura kumanura indege, yumvise vibration cyangwa se uburyo indege yatigitagamo bidasanzwe. Umupilote yamanuye ibyuma byo kwigabanyiriza umuvuduko, ariko yongeye kubizamura biribana. Nibwo batangiye kumva indege irimo kugenda mu buryo budasanzwe, kandi n'amatara ntiyaracanye yaho bagombaga guhagarara kugira ngo abapilote b'indege babashe kubona neza aho bagiye guhagarara. Byatumye abapilote bagira ubwoba bwo kuba bashyitse indege hasi, maze batangira guhamagara abashinzwe ikibuga cy'indege kubasaba uruhushya rwo kuba baparika indege. Ariko muri icyo gihe cyose gishyika hafi ku isaha, abapilote bakimaze bazenguruka amajyepfo ashyira uburasirazuba bw'ikibuga cy'indege. Mu gihe bari bamaze gufata icyemezo cyo kumanura indege mu buryo bwihuse, ntibari bigeze bareba aho amavuta y'indege yageze, kandi yari amaze gushiramo, bituma moteri ya 3 n'iya 4 zizimira icyarimwe. Indege itangira kubura uburinganire kubera moteri ebyiri zari zisigaye zitabasha kuyiha uburinganire bukwiriye, ihita yisekura mu biti byari hafi y'ikibuga cy'indege. Abagenzi bagera ku 169 bahita basiga ubuzima, harimo n'abakozi bo mu ndege. Ubutabazi bwihuse bwarakozwe, inkomere zijyanwa mu bitaro hafi yaho impanuka yari ibereye. Nta kintu gitera ubwoba nko kuba uri mu byago bishobora no kuganisha ku rupfu. Buri buryo bwose bwa transport bugira ingaruka, ariko noneho iyo mu kirere bikaba ibindi. Yaba ari ukugwa ikoze impanuka, gukora ku kantu gato nk'ishami ry'igiti, cyangwa se igonganye n'indi, bibari ibyago bihitana imbaga y'abantu batari bake. Gusa nanone nibwo bwikorezi buhitana abantu bake buri mwaka kurusha ubundi bwose bubaho ku isi. Ese ko tekinoloji n'ikoranabuhanga bigenda bizamuka buri uko bwije nuko bukeye, hari igihe tuzabona igabanuka ry'impfu z'abantu bagenda mu ndege igihe yabikoze impanuka? Mutubwire namwe muri comment ko mubibona. Ku mwanya wa gatanu hari indege ya Canada Air Flight 797 yahanutse hafi y'ikibuga cya Cincinnati, Ohio muri Canada ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1983. Iyi ni imwe mu mpanuka ziteye ubwoba zabayeho mu mateka y'impanuka z'indege, ubwo iyi ndege yari ivuye Dallas na Texas yerekeza Toronto muri Canada. Ubwo iyi ndege yari ikiri mu kirere itaragwa, abayoboye indege babonye umwotsi imbere mu ndege bagerageza gushaka kizimyamwoto yo kuwuzimya mbere yo kumenyesha abashinzwe iby'indege ku kibuga. Bidatinze ubutumwa bwihuse buturutse ku kibuga cy'indege bwamenyesheje abapilote kumanura indege mu buryo bwihuse, ari nako bagerageza gufungura umuryango w'indege n'amadirishya kugira ngo bareke ko hari abo barokora. Gusa nyuma y'amasegonda 90 no kuvuga umunota umwe n'amasegonda 30, indege igeze ku kibuga yari yatangiye kwaka hafi ya yose. Abantu bagera kuri 23 bahise bapfa kubera uwo muriro. Ku mwanya wa kane turasanga indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 427 ubwo yari mu kirere yatangiraga kwegera kugwa ku kibuga cya Pittsburgh ku ya 8 Nzeri mu mwaka wa 1994. Boeing 427 yahise yikubita iruhande rw'ikibuga maze yihonda hasi muri metero 200, ihitana abantu 132 bose bari bayirimo. Agasanduku k'umukara k'indege kagaragaje ko icyuma kigenzurwa n'amaguru cyangwa se pedale kirimo kibumoso mu buryo butunguranye. Ariko se kuki ibyo byabaye, ndetse n'indege ya kompanyi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igashinja abakozi bayo bari batwaye hafi imyaka 5 kurangara kugeza ubwo systeme yo kugenzura pedale zikoreshwa mu kuyobora indege zangiritse. Uru rugendo rwatumye Boeing ikoresha miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika kugira ngo yongere isuzume indege 2800 zose zizwi cyane ku isi yari imaze kugurisha, kandi mu rwego rwo guhangana n'amakimbirane hagati ya kompanyi y'indege n'imiryango y'ababuze ababo muri iyi mpanuka, batanze indishyi y'akababaro ku miryango y'abantu bagiye batakaza abantu muri iyi mpanuka. Ku mwanya wa gatatu
turahasanga impanuka yavugishije isi yose yabereye ku mugabane wirabura, aho bivugwa ko iyi mpanuka idasanzwe yaguyemo n'umunyarwanda umwe. Indege ya Boeing 737 ya Ethiopian Airlines yavaga Addis Ababa ijya Nairobi muri Kenya yakoze impanuka ikomeye mu mateka y'impanuka z'indege mu gitondo cyo ku cyumweru ku itariki ya 10 Werurwe mu mwaka wa 2019. Iyi ndege yari ifite abagenzi 149 n'abantu 8 bayikoramo. Yari yahagurutse saa 2:38 za mu gitondo, ikora impanuka saa 2:44 za mu gitondo. Bivuze ko yakoze impanuka imaze iminota 6 gusa ihagurutse Addis Ababa muri Ethiopia. Nyuma y'iperereza bagasanga iyi ndege nayo yarakrashinze kubera ibibazo bya tekinike. Kompanyi ya Boeing 737 yahise itegekwa gusubiramo indege zayo no kongeramo software zishinzwe kugenzura imikorere yose y'indege, ukongeraho kuba zihagaritswe kongera gukora ingendo mu gihe kingana n'imyaka 2. Ku mwanya wa kabiri hari indege ya Malaysia Flight 17. Niba utekereza ko indege ishobora kuraswa kandi irimo abasivili, iyi ni urugero rwiza. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2014, Malaysia Airlines 17 ubwo yari ihagurutse Amsterdam mu Buholandi, nyuma y'iminota 13 gusa ihagurutse ku isaha y'isa 6:30. Ibintu byose byari bimeze neza, ariko ku isaha y'isa 10:20 igisasu cya misile cyahagurutse ku butaka cyerekeza kuri ya ndege, kinyura hejuru gato y'aho abapilote baba bicaye, ariko ibyo bita fragment z'ibisasu byangiza indege ku ruhande rw'ibumoso ahari cockpit abapilote baba bicayemo. Ibi byatumye indege ibura uburinganire itangira no gushya iruhande rw'ibumoso. Abagera kuri 283 harimo abana 80, ekipe y'abantu 15 bose bahaburiye ubuzima. Iyi ndege yaje gushinjwa kuraswaho n'Uburusiya kubera kiriya gisasu byagaragaye ko cyahagurukiye ku butaka bw'Uburusiya. Ku mwanya wa mbere indege ya ValueJet 592, nubwo FAA yafashe ingamba zo kurwanya umuriro wakwibasira cockpit cyangwa se abapilote bicara batwaye indege. Nyuma y'impanuka yo mu kirere y'umwaka wa 1983, ntacyo yakoze ngo irinde icyumba cy'imizigo y'abagenzi muri iyi ndege. Byanateye impanuka ikomeye ku ya 11 Gicurasi mu mwaka wa 1996, ngo byatewe n'imiti itanga amashanyarazi ya oxygen yari yapakiwe mu buryo butemewe, ngo niyo yaje guteza inkongi muri iyi ndege. Ibi byatumye n'abapilote batabasha kumanura iyi ndege, ihurudukana n'umuriro udasanzwe uhitana abantu 110. Mwakoze kudukurikira. Nge nitwa Mugirabangati, mukomeze mwagura uyu muyoboro w'umuryango mugari kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye.